Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qail man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu ala niran wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadaratil habaib wal masyayikh, para habaib, para alim, para ulama, langkong-langkong Habib Tahir insyaallah pada Rabu insyaallah se abdina sangat amulja kita hormati. Tokoh masyarakat, langkong-langkong, bapak, kepala desa, tampru aja, sarang seteja jajaran, posepo kampung selain, sebeten kaula amul jaki, ajunan, bapak hadirin, ibu hadirat, muslimat, wali santreh, wali murid, sebeten kaula sangat amul jaki tercinta sayangi. Para anak-anak siswa dan siswi Darul Amin, semoga ilmu seampun ikaule sarang potra potrena para ajunan seteja itatiaki ilmu semanfaat sebarokah fitini wad dunya wal akhirah sehingga dadi manusia seaguna da agama Islam negara bangsa masyarakat langkong-langkong jadi manusia sing ngontongaki de orang sepo dua epon langkong-langkong jadi kebanggaan de kaguste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebutan kaulah cinta sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalaban rahmat maunah dari Gusti Allah kaula ajunan isyang are semangkin ikasokan sareng Allah along bolong i tempat semulja dalam acara sesangat mulja iki kento acarana ilmu sesateja kaula ajunan tujuan setong iki kento li'ila'i kalimatillah kangkui misami ajungjung agamana Allah ingki kento agama Islam. Seinsyaallah nilai kak dinto benikeni insyaallah sangat mulja i ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa karena kaulah ajunan misami ngarepot agamana Allah. Para tantretan sebutan kaula amul jaki karena bapak muljana kaula ajunan hargana
kau leben ajunan indallah kak dintoh beni kalaben gendeng beten punten beni kalaben ratinna beten punten beni kalaben dunya sebanyak punten tapi muljana kaula ajunan mungku Allah inna akramakum indallahi atqakum temuna Allah saungkuna paling muljana beengkapi mungku Allah iya Arya atqakum Arya paling takut beengkapi ka Gusti Allah leh takut si bener kentut ternyata nampu malaluin ilmu agama Islam takut si bener takut sesanya tanah kaito nampu lebet nampu andi nampu melalui ilmu agama Islam makan gula ajunan mangkin ngarepot ilmu na Allah loro ngarepot agama na Allah insyaallah kak dinto beni nilai keni tapi sampai bede jaminan man mata fi talabil ilmi mata syahida pasirah saos manusana mun pas bisa mate neng tempat pengajian mate parapan ngaji jamin mata syahida matena mate syahid kan kula berajunan mator da ajunan manusia itu beni mulja kala ben ratin punten beni mulja kala ben gendeng punten tapi manusia itu inna demun Allah muljana bi'at inna akramakum saungkuna paling muljana ben kapi manusia iya Arya atqakum paling takut ben kapi ka Gusti Allah mula orang takut ka Allah bejengah paling gendeng pasana paling gendeng mun andi hajina paling gendeng benreng sepo paling gendeng ben tatangke paling gendeng ben laki paling gendeng kak dinto manusia se paling mulja mungku Allah subhanahu wa ta'ala tretan sami mulja karena terus terang Pak terus terang manusia kita mun tadi pengatakan ke Allah pas panapas itong bitonga kan itu sama sekali kosong itu Pak manambi manusia ampun lah subung ibadana sepora subung bejenga subung pasana subung zakata malah kata tangke ki amuso setretanan ki amuso kareng tua ki langka panapanas inilah ya manusia gitu sepora teretan sepora lain ben sape Pak sape itu mana mate bengkak sepora beda sape mate bengkak kolen kento ki tembeng Pak larang pajuna teki beda sape tai beli mate bengkak bedang kan tak ningkakan dagingnya keng mun kolen larang anak pagi bisa sama kan gitu ki tembeng kolen sape gitu ampun tore olate sape isampel Pak ikentong Pak juta sesampel gitu kita mun sape mun seraja Pak juta setengah cerita thank you ampun tore boleh nih Kak benih sesampel nih tok tak langkok nih mun sape napa nih kamu sape Pak kokot thank you kokot tak sape itu pas itu no aku lebet kolek luar ikuduk jadi kaldu kokot Pak belontong asa gemi ibu keng mon kokot tak nurutin Pak sepora kokot tak nurutin pas ikuduk ijual ke pasar tambru tak intari orang anak pasar deno taiki Allahumma sholli ala Muhammad tak langsung sepora nih pesan bisa depak kan nih kata colon sape ini loh colon sape nih kamu nih kerak nih Pak nih kerak napa nih kayaknya congor iki lagi congor nih kamu nih masak isek jadi rojek jengor sapereng 20.000 iki keng sepora muncolon ke nurutin
Kijang apa kecolok gula mula colon sampean apa son. Tak lagi. Aduh, ini kata apa? Itu cerita. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Tapi non, manusia gak dinto, mana bipangatakon hebat ke Allah. Bejeng genteng, pasana genteng, mun andi aji na genteng, sekata genteng, kareng tua genteng, kata tangke genteng. Masya Allah, benih jutaan argana pak, benih miliaran argana kaula ajunan pak, benih triliunan punten, benih belyaman berempah ibli kalaban swarga sareng Allah, swarga tak kutang. Justru kan itu kula berajuran Rabu hadir ke itu tempat saja tujuan setong li'i'la'i kalimatillah, muka-muka amal kento bisa kebaila oleh bila kaula ajunan ampun paleman de ajunan Allah. Amin Allahumma. Para tretan sami mulja dan kula atas nama sambutan matur sakalangkung atas rabuna para ajunan sedaja. Setak sekoni ajunan muang waktu sangat penting epok jompo saking dari ngapenting lagi undangan abdina para ajunan misami rabu dek ento abdina sebagai pengasuh Ma'had Darul Amin sobung ukuran ide dek ento dari bunga tretan dari pokok polan ajunan Rabu dekat dinto berarti kelakuan semakin insya Allah bedi sukses bagi karena tanpa dorongan ajunan, tanpa rabuna para ajunan, tanpa bantuna para ajunan, bagus dari pikiran, dari tenaga, dari biaya, tanpa bantuna para ajunan mustahil kelakuan makin itu si sukses atetan. Iki bagi alhamdulillah kalaban bantuan rajana dari pikirna, dari tenagana, setejana alhamdulillah insyaallah kelakuan sampai lo berdeki iparingin sukses Allahumma maka dari kento dan gula sobung okoran ide kento saking dari bunga saking dari pokok atas partisipasi epon para ajunan atas kento matur sakalangkung sedaya kadinto ben saterosah dan gula atas nama pengasuh anyuuna tolong karena tanpa dorongan pancingan cepon tak bisa kalaban sampurna gitu tret anyuuna tolong anak kito sekejaki bekal paleman kabok compo nyuona tolong tretan nyuona tolong sing ajek bebas happy gitu pak nyuona tolong juga aki tretan happy gitu cek bebas aki beri waktu khusus sekadin tole masa cek karo 10 hari pak tak bisa ngatasin pak iki bagi lebih-lebih anak bini itu sing nyuona tolong dan gula seman abik bedek compo nyuona tolong jaga aki pak awas aki pak wali ya esa sampai ada juga para tetan sampai nyuona tolong pak saya tuh nyaman kerja sama sareng pengasuh iya coba larang punten panjenengan mon alarang 100% tak bisa pak cuma paringin waktu sampean sih bisa kontrol kadin karena sangat bahaya hapi kadin to ingin titik gula selama anak peleman ka compo kadin to kawajib na panjenengan andi beban ampun teretan tolong jaga aki ikat di topan berpan bulan dan gula sa pengasuh pengurus perasatid keamanan kita bisa ngontrol pocerana ajunan masa kau seminggu masa cuma 10 hari panjenengan tak bisa apa insya Allah nyon tolong karena sangat bahaya gitu pak tretan sami mulja yang justru kita nyona tolong setuju bantu apa tolong Darul Amin gitu ngiring tolongin bantu pak ketiban apa sih tak beceng apa
katipan apa si abawara om tegi bagi sateje panjenengan mungkin pangaterona Darul Amin kento si Roma kalaben kadinto tolong awasin putra panjenengan selama bede compok tugas sah panjenengan kadinto artian mun pangasuh bawan bede panapa manglo ke panjenengan pangasuh tak salah wa tegi tugas sah panjenengan kan ingki sami bede kainto mau dikaito kelero panjenengan manglo kajen gula panjenengan tak salah anak tugas sah pangasuh sareng tugas sah keamanan pangurus asati ben sepadana kadinto makanya tolong dan gula bilang pun peleman anak nyuana tolong kalau ben hormat awasaki anak kadinto tak langkong sepura tretan sepura mana bi asaren siapa aja pengosong siapa katibi anak gitu pak artian mun malau Roma madeje Roma sampean asarin madeje malau ento si bede beureung ngapotrana panjenengan jauh-jauh katibi pak mana panjenengan tak mampu lain Roma pabolong ya Roma setong kamar lao panjenengan kamar deje anak sakit kitu pengawasan mana bisa awasan panjenengan dayus derema dayus ridho anak ala ko maksiat ridho beri kerja teretan bojo ele sebagai ilmu Roma mungkin tak aman teretan mun katibi teretan iki pada bede saya toko pak happy pak happy yang kok bede Roma ya ben sama katibi kosong nyolonut tekos nih pak teki bagi maka nyontolong kita nyontolong pak awasin pak lain ben panjenengan ki kanak lain pak coba dengan ki tak aman kebedaan kan itu Allahumma sholli ala Muhammad tretan saya sebutin kaulah amul jaki seterosa karena kento laku nama manusia Darul Amin kento tempat si andi manusia si alako manusia mesti tak nyimpang dari kesalahan tak nyimpang dari kelopotan tak nyimpang dari kekurangan ben kekaleruan sadeje kalopotan sadeje kekurangan sadeje katak sopanan di tempat nyuuna pangapura sing subung badesa iki nun ki Masya Allah karena kita laku beda kekurangan dari tempat dari pamator dari hidangan ben sepadana sadeje kekurangan kita nyuuna pangapura atas panyaporana sampean manteren tabeunga ben pangaporana Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pun karena makin ampun nikah para Ramadan ampun de tengah bulan Ramadan tugas kaula ajunan semakin bunga iki bagi hadis gitu wa hadis ken bunga saos kita apa sah gen bunga saos korpas apa sah pak kento jesata iharomaki ikelok bi apoi neraka carana bunga apa kok pak bunten pak carana bunga acak kencak bunten katina apa carana bunga cukup katina ngabesaki kalakuan bre landuan kita mare momen landuan si landuan kita mare rawan kita sampean akar tak cukup ide subhanallah ya landuan kita mare ya rawan kita mare pong kita Ramadan bi sengko ipamaria takut sampai agenggu ka ibadah Ramadan nikah bunga nikah sampean pak andi nilai bunga kayak itu ampun sampean ya tang landuan kita mare tang kelakuan bre kita mare biseng kok ipamaria pong kita Ramadan mun sampai ke Ramadan takut sampai agenggu ka ibadah puasa Ramadan kak ditu panjenengan andi nilai farihah bidukholi Ramadan bunga dek kamason bulan Ramadan gen bunga saos ampun ihramaki ikelok jasad kinto kalaben apoi neraka amin Allahumma kain itu hadiah si paringaki ke umat Rasulullah gen bunga saos ampun iharamaki sareng Gusti Allah teretan sami mulja sebutan kaulah amulja kita hormati insyaallah kak dituki banyak acara saga itu saos mator sekelangkong atas rabuna para ajunan seteja ikinun ki manteran Allah semana sadek seteja
perbuatan epon panjenengan, amal epon panjenengan kaleben beuleuskeun selangkung agung dari lakona para ajunan sakaito. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngereng arang sareng doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Boleh? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.